Tangkhul Ngaleli Bobi Lui Saikor Khayon Alungli Shimit Khawai Tangkhul Nagalong with mission hangphangà. Civil Service Ningasang Bing wuivang classes Ringphawon Manipur Shokar Kala ALS IS Mayakangrok Mayonhaira. Halelo Tangkhul Express Pvt Ringphawon Zimik in a Pamidalay Paobing Maysaina Nganang Rumsa. Tangkhul Ngaleli Bobi Lui Saikor Kum Hiwi Alungli Sashimi Chau Khawai Tangkhul Nagalong with mission hangphangà. Tangkhul Nagalong na Bobi Li khangasun campaign Maling Maying Sakta Tangkhul Nagalong Committee on Bobi Eradication Tangkhul Nagalong Kope Semkhavai Committee ji taràkha tarik tumrada akhathang kasemna Tangkhul Lui Ramli Khalei Bobi Lui Saikor Khayon Kachang tarik thrada phangawe alungli Sashimi Chau Khawai Ningrin Mayonhaira. Illegal plantations Khamkhawai 2022 to 2023 li Ukhrul Districts with Tangkhul Civil Society Organizations Pingna Bobi Eradication Committee semkhavai kazàkahab ngatei da ngaphangda Bobi Lui Masashimi khamataiya kajiwe alungli Tangkhul Guphung remote areas li matailak aina naga makhaning groups na Bobi Lui khawa chunggasang lehawa chidalai social cultural kala moral sagaz khale wuivang saklak aina khuida Tangkhul Nagalong na committee chi framework katharwi alungli renew kasana da hanga Kathara Tangkhul Nagalong Kope Hili Tangkhul Frontal Organizations Kala Major Civil Society Body Saikorawi Minganing Ping Tanga Committee Ji Tangkhul Nagalong with Vice President na Convener DKS Kala Tangkhul Mayor Ngalalong with Presidents na Co-Convener Saya Tangkhul Nagalong President Suward Washum na Kahang Revamp Committee Jina Karewe Hot Khanali Maling Khamai Matha Khamai Khangaran Aina Semkhavai Tangkhul Nagalong Kope na Ningrin Chili Ningyang Tong da Mayonhaira Ningrin Rita Tangkhul Ngalewi Aina Bobi Sashimi Chawra Kachi Twingashit Khuihaira Kachi Long Ray Kathana Jina Hanga Bobi Opium Drugs we Aina Itumi Yari Rinli Sagaz Thehaira Itumi Rakhara Thot Masashiman Ngasak Phulungmara Kachi Hangsanga Bobi Lui Vakasang hi Mirin Langpai Khawai na Kharana da Kahangli Vashumna Mamayalak Mana Jikatha excuses Hanga Panet Kala Jina Mikumo Mirin Saka Khayang justify Masamana Kachi Long Ray Kathana Jina Hangda Itumli Lan Kala Sakwi Kapai Mathalak Aina Somi Kahai Ituna Mashijin Kwirang Gachila Leya Jikatha Saka Khayang Laysakli Jihan Khawai Maramalay Manada Vashumna Hangsanga Tangkhul Nagalong President na Churches Kala Thermarin Kathana Pingli Ngakauda Bobi Lui Khawawi Aina Samgapang Tides Maningaka Kachikat Mukhi Khawai Tangkhul Nagalong President na Pohaira Jikatha Lupaji Kachot Kachang Kala Addictions we Aina Kharana Kala Jina Church we Sanctity li Makhaung Saka Itumi Moral Foundation li Undermine Sahawa Kachila Hanga Bobi Lui Sashimi Chau Khawai Kasahili Saikora Wisharaku Katong da Vashumna Gahang Mission Wuivang Volunteers Shàkha hangphangà Shàkha hangchishat shika kapangkhuihaira Kala Chungmei Zangki da Ngaran Haira Hili Ninggazang mi Saikora with full cooperation Darga Saya Gachila Hangsanga Ningrin Marurmei Lungsangmei da Sakahai Alungli Tangkhul Nagalong Kope we Mission hina Tangkhul yari rin ngakakhui yari phaigar akha ngasaya da hangsanga यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं इसमें माइक्रोफाइबर है माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत हमारे सीमेंट में नहीं है पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है Khangajon Darga Kasa Civil Service Aspirant Pingwivang Imphali Classes Ringphawon Manipur Shorkar Kala ALS IS na Mayakangrok MOU Shoi Sahaira Classes Chili Zangkhawai Scholarship Exam Aina Kapangkhuihaira ALS IS with Chief Executive Director Manish K. Gautam na Manipur Aina Nagaland with Governor Ajay Bhalali Raj Bhavan Imphali Samphangà Angaran Angyeji State League Kathem Khalei Khanutod League Katom Khawai Kasana ALS IS Training Center Imphal Ji Tolalenli Haimira committed staff Pingna Katamnao Pingwi Mai Khaya Samka Phangshong Zale Ngachon Mira Chidale
Mukup Makailak Kahai Shomja Siami, Counseling Mida, Ningasang Katamnauping Maikaya, Semkhavai, Kasahina, ALS we Ningrina the Hanga. Angaran Angye Wuivang, ALS, IAS Chief Executive Director Manish K. Kotamna, Manipur Education Department with Commissioner cum Secretary Ningthaujam, Geoffrey Lila, Semkhavai the Hanga. National People's Party NPP Manipur we Party Functionaries Kapangkhuihaira, Dr. Lorho S. Fozeli President Kapangkhuihaira, Sheikh Nurul Hussain, T.H. Shanti Singh, Janghemlung Panmai Ashi Kuthumli, Working President Sada Kapangkhuihaira, Party Phungwu Kapangkhuihaira Pauhi Aya Tarik Makada Khani Thang NPP National President Conrad K. Sangmana Mishoka. Sangai Tourism Festival 2025 Hagupok Angaran Angayeli Yarina Mathada Sharok Magukhui Wuivang Manipur Governor Ajay Kumar Phala Ringphawon Kachi Pao Semkhavai Ajahon Tarik Magada Akathang Hagupok Sangai Tourism Festival Hapta Kangjebung ceremony le MLA Khanimang Wazanga Khangaran Mathalak Ainasa budgetary expenditure Haklak Lela main venue Ngachakyang Hawa the Hanga Manipur we Korea Tourism Showcase Khangasa Sangai Festival Hagupogle Mi Teolak Hawa stalls la Kachunga Masai Hau Yari Karaliva security personnel na Mashing Chungmai Hawa the Hanga IT News na Semkhavai Pao Àthei Shuda Nidrejili Yari na Mathada Sharok Magukhui Tungli Raja Sabha MB Laishambam Sana Jaubana ITB Tempting Ngashangvoli complain Thagasangwi Maram Razangda Governor Ringphawon Tuwa the Hanga Central Shorkar we Jizakhami Azingli Governor Phalana Phanit Chiwi Mapung Kaphali Saklak Aina Khuida Kushok Zangji Monitor Samidalaya the Hanga Yarina Mathada Sharuk Magakhuiwi Kala Political Indifference Alungli State Shorkarna Union Home Ministerly Explanatory Note Mimangra the IT Pauna Hangdale Tensions Kale, Community Shitkasang, Khavat Resolve Magasa, Maram Kale Wuivang, Yari Sharuk Mathada Magakhuina Gaji Ground Reports na Jutheya, State we later Kale Angret He Panit Panau, Semkhavai, Macha Mana Gaji Jitheda, Administrative Prioritize Aina, Yari Ningli Khangasun Khavat Jithaira. State Level Nodal Agency, SLNA na, Watershed Management, Manipurna Watershed Mahotsav Hapokhaira Angaran Angyeji Pradhan Mantri Krishi Sinchaye Yojana Watershed Development Component 2.0 PMKSY WDC 2.0 with nationwide campaign Azingli Kwikakana Campaign chi Matailak Aina Watershed Development Soil Conservation Kala Kapong Resource Management ne Yari Shorkar Kasana Dahanga SLNA Manipur with Chief Executive Officer Dr. R.K. Rajasana Devi na campaign chi Additional CEO Dr. R.K. Sunita Devi Kala Senior Finance Officer Ngambam Rajas Singwi Mangale Hagupokna Mingyawlak Kahai Address Social Media Influencer Soma Laishram Lavazanga CEO Jina Ngalei Kala Tir Khawang Kui Darga Kasa Maram Hangjitheida Project Apam Pingji Cleanliness Drive Tingrong Khaling Angran Angye Hikatathali Sharokhui Khawai Stakeholder Pingli Kasatsanga
state level social media real kasem kala photography ngahan la hapokhaira ngahan chi water harvesting structures kala agroforestry maningakha horticulture wi maramle khwikara photography ngahan china PMKSY WDC wi azingne water harvesting structures wi sara ngahan chi wi maram official website slna.mn.government.in li yangkhuipaira PMKSY WDC 2.0 district officials, self-help groups, user groups, farmer producer organizations, community organizations kala watershed committee ping angaran angye jili wazanga Lilong nganglo lokole wanau khaleng haikasa Thobal kala kakching forest ranges tukhuihaira Thobal forest divisional forest officer Dr. Leshangthem Jisli na thanda anti-poaching drive kazadle wanau khalen hangchishat kada tukhuihaira officials na kahang operation ji ranges khanini wi miping range officer Dinesh Chandra Salam kala range officer Sundar Huidrom na beat office wi team ngosoda khawana mayai keitel beat office wi beat officer L Samananda na kahang forest department na regular field inspections wada illegal wanau Khareng khamkhawai chachachiya da hanga khalen kala wanau reng khawai odyula operation chile khwimi haira si rauda hongung hongwagsa wanau ungjang haira kala hitharan illegal khalen kasang paula chungmei da semkhavai da hanga forest department china yarileng akau da public wanau pingjile masajung sakhawai hanghaira otsakji Indian Forest Act 1927 wi tandimi kapai offense na da phaningum ngasaka kala chithada wanau khareng theyakha wildlife protection ni katom da report sakhawai yarile kasathaira United NGOs Mission Manipur Wanthok Khameli Gazang Kala Chairman Reverend Dr. Tamthing Rivanau Mawan Sathui Haira Vareshi Lui Ramli Kala Yari Odram Mathalak Aina Ngatsumi Gahai Reverend Tamthing Gazalaga Ajahon Tarik Magada Akha Thang Raj Medicity Hospital Imphali Country Kahaina Mawan Sathui Gahai wuivang organization Otsakruma Pingkala Yarina Kakhanang Sikafu Pongshok Haira Condolence Chanpao UNMM Secretary Dr. I Pishak Singna Shoi Sada Mikushokle Dr. Tamthingwe Chanjam Kapai Leadership Kala Human Rights Aina Manipur we Minority Pingwe Hakasang Rekasang le Mirin Paida Otmurut Khwimi Kahaile Khayakashi Pongshoka UNMM Haugupok we Aina Thuida Dr. Tamthingna Organization Ji Malingkhanga Sakle khamataiya Sharok Khwimida Discrimination Makhale Yaririn Semkhavai Marginalized Pingle Khanga Khami Otmurut Khwimiya da Organization China Hanga Dr. Tamthingwi Legacy China Mashun Kasa Humanist Society Semkhavai kasali kasadwara the United NGOs Mission Manipuri Minganing China Hangsanga Reverend Dr. Tamthing Rivanau hi 1947 Mayo Tarik Trada Mati Thang Paralaga 2025 Ngapai Tarik Magada Akathang Country Kahaina Awi Condolences Service Tangkhul Baptist Church Imphali Khwika Kahaina Chui Thili Aya Ngushun Ukhrul District li Khwikada Tangkhul Theological Association DDA Hamle Khongle Condolence Service Khwikamiya Mawan Sagahaya Reverend Dr. Tamthing Rivanawe Kathingun Aya Ngazin Awiram Somdal li Khwijangda Achu Khanawa Service Kala Phungchifu Khwika Khawai Sadalai Latluida Achu Khamataiya Paobing Tangkhul Ngaleli Bobi Lui Saikor Khayon Alungli Shimit Khwikhavai Tangkhul Nagalong with Mission Hapokhaira Civil Service Ningasang Bing wuivang classes Rungmi Khavai Manipur Shorkar Kala ALS IS Mayakhangrok Lehaira Achu Pao Hilinga Changhaira Pao Nganada Clay Natum Saikor Leringa Pa Kala Khamahaya Zimik Show Saserano